Ia falu kami fefu bai badede soaya ya ita Yesu Kristo. Fa umasi lo walangi ama ba fa abesa gehani amonina yado. O bai ka ama ina ba talifusen yo masir ba ke Yesu Kristo ya ahobu. Salom. Tasuno lo walangi no yewa mana de dunia kheda igu gima khe adre tenga berbuat tunda dada. Hasawalu fahadede lumalangi. Tahu mali lumalangi ni angin genosida. Tehale mohoi bazu. Goma fazawalu ngawa telu ngafkalima ihugi telu ngaflasiba. Imane tahu mali lumalangi. Hanihaza mabali aita baba umasi Kristo ita. Hadia famakau. Bama fafekhe. Bama folohi, bama faolofo, bama faoafu, bama ametaua, bama famunu. Simane si sobasura, bergedauga manibunu daaga ma'umaekhe, hule biri-biri ni taba daaga badede ni habe. Babada fefu, bamana siba ita ibee, sino ma'umasi ya ita. Noa safatu dedegu, hefa amate, bahefa au, he malaika, bahesa mater, he siso yadai, bahesi sodania, he saber, bahefa alawa, bahefa abaha, bahe hada ia beenia, ni fazerhi lo walangi, balagi ila ifabali ita, baba omasi lo walangi ada ita, bah Kristo Yesu soaya ya ita. Iku kita berpaso tahu mali lumalangi mengada ita. Sila malam-malam masuno dau ke Yehova lumalangi ma. Babai pada dau khema ya aga banua ma adre samati khema. No fuli opuloi sudah aga ma akhe adre banomo ma. Baba ngalulu tanah fanama. Baisa baba opulo ma adre banuma baso dau mali lumalangi. Ba omasiga ma ani renusi ya soaya. Ada mama tahu ada agak pada nama bekhema bahber bafatwa tua soe ke hehani amoni ada ena amonto pada derma kelwaha daromali ade fahobu ada agak fefu bafahobu ke kenonima ade pada Yesu Kristo no mangadaga yadu ama ina batali fusa yo masir ba Yesu Kristo sitobali duo khadam adre ya ia da fa agode de baba nere famaka fa agode de baba nere famaka na tahau ka tau sisi da romali lo malangi sino tabaso adre i otagai ma pasara pada asi dunia no yo bakal khada hebisa ita ya ita samati adre tanafuna lo malangi. Pertama, yo bakal hendak bahwa ya ita ada sino mamati le fani bo kedasai. Nia sino mamati baka Yesu Kristo le fani bo yo baka mabua sisana. Ai fadako ni hasamati ade ta ohelga geheha ni amoni. Ai fadako ni hasamati ade note atula tanafena lo balangi. Eluhadia si bagamana zalua baba ogi ni hasamati ade si sehimana so hau mana tatu tamane kededa mesi sehimana bena sino alua meso hau mana bena azifaluka babuisa bena alua mamaka. Tetapi ternyata itu ama ina batalifusa yo masih baka Yesu Kristo hadia mefai haga maulo baka basuha sino tabasoha de yo baka sibai kada bahwa hasa wale alua wa makau baba auhi niha samati. Nah, maakala de ifaham kita hebisa na alua kada wa makau ade ya ita samati ade algo mana deda baba mati ke luar lagi. Hadiah nilai baka pada
imane banga pastel maflalima ada. Hani hasa mabali ya ita baba umasi Kristo ita. Hadi famakao, bama fafere, bama folo, bama faolofo, bama faoafu, bama metaue, bama famu. Siofana tafagi badagua bahwa bahwa auri samati ade imane badaa hasabale faluha mamakao. Faluha wa afir, faluha wolohi, faluha wa olofo, faluha wa afu, faluha gametaue, ba faluha wa mutu. Baba awi zamati tolamana alua dah. Fabele zalua baba awi samosa mosanya. Nasimani baba awi paulo ade ti ahori alua kenya fefta. Baba awi paulo ahori alua ni toitonia ade. He famakau folohi faolofo famun na keda fabek. Tapi hasabala i baba awi da ade soni fotoi famakau. Soni fotoi faafer. Soni fotoi folohi. Soni fotoi faolofo. Batane bernya. Na alua keda si mana daa ama ina batali fusa yomasia baka Yesu Kristo ya itasamati hadeni falwa. Hadeza galiu alua baba awida na faluka itabamaka. Hadeza galiu alua baba awida na faluka itagametaua. Hadeza galiu alua baba awida na faluka itabafu. Sasese alua baba awini haadre. Pertama, soda fikir. Dasar muka ke. No mana bagus sani lo lagi. No mana bapea. Bahkan no mai no ni lo lagi. Bahana malu mama kedanas. Hama lu mama fu kedanas. Bahama lu mama lo kedanas. Hanya mana buat kuater. Babe mui baba nuno lo lagi. Fikir. Hadena sasa sesi alua. Italia alua fatahisa. Hanya tahiger. Sabele o yang tahiger. Tatahiger lo walani. Italia na sozi moita. Badalulana no abite kiko rata. Sugi ni kamu berapa teki kohorada mekeno itare talo fatah alo batais na wina na mekite teki kohorada pano ada muito khania aku sibegi na ya peade nas aku sibegi sana sana ya itare na sabar zagalio alua fatahis pada uso ya tatahika luwalani hada sasesi alua na sababa winade ila ama ila ina na alua khada wa makau fa afakh foloh gametabu ni wania mekeno italia da fagai khe luwalani ezola lawi kania lalau ika babe mama, lalau ika bajudi, lagi lu bilang, lagi banget, lagi kosani, lagi peak, lama dia bang malu, tesile buah saya, ya ino dede buat tengah itu gua apa, lena sabay sabwa tuhari sabwa, lena sabay dapat tuhari sabwa, si mana daman. Mga nagdadretong baso-baso kita naman pasti mani-mani na teno ako na yan tapi ama ina batalifusta niyo maseba kay Yesu Kristo hadi ni fahamnya ito maakha
na tola tatang. Amin. Hadi beriman pada hani hasama balia ita baba umasi Kristo ita. He alua wa makau, alua wa afur, alua wa lohi famunu batana benia le tola ifabali ita na baba umasi Kristo Yesu. Asala i le tarilo wala. Asala i kenya tadala ita. Asala i kenya tatou ita. Ada ada maina batali fusa te fasuki ke ibada deda na agalua kena mamakawa de tafareso de deda. Ada sakalio alua baba widare. Ba enas timane makha ade ifahau ita na alua kena mamakawa. Tadela ita keluar. Tato ita badang keluar. Ta ada babel keluar lagi. Irege tola ago de deda kenia. Imane bang agua seteru mafla imane bada anak faulu da. Berada uga wani bulu da aga ma hula biri-biri ni taba da aga badede ihabe. Imane faulu bermatima. Bermolo keriso ego faluka wa maka faluka wa afuk. Tetapi ada no faribong do kolomala. He oya wa maka si faluka ia, he oya wa afuk si faluka ia, le irai lo wala. Ada zaluka kenia kolomala ide ya itali ke na dia si faluka ita na mufaka ita dumadumani halka kadelu ita oya na samiha bagi betul na mufaka ira tenga kelubalani na delu ita tenga di badoto ika iso mo ira maniha sonehe ni walaga baduku sipade ni walaga. Tapi mana pada faulu ni ada yang kedai, oi tadel ita babu. Gofu dia mama kau salua baba wida le, badal tadel ita ke loala. Baik tahu tu bang apa siteru mafrawalu imane bada. Noasa fadu denu he fa amate, he fa auri, he malaika, he samatela, he sisoyadai. He sodania, he saber, he falawa, he fabaka, he hadia buatnya di fase kilo walangi, balai la ifabali ita, baba umasi lo walangi ada ita, bah Kristo Yesu soaya ya ita. Bahkan pada Roma lo walangi ada ditegas ke wau, faamati mana, letola ifabali ita. Baba umasi Kristo. Ama ina batari fusa ni umasi baba Yesu Kristo. Tatu ni asamati dai. Simate baba manti da. Da asile te fabali baba umasi Kristo. Hadi apa na alua na ima amate ade baba uwini hasamati. Dela da baba nawa baziso Yesu Kristo. Tenga te fabali ita baba umasi Kristo. Ada iwa pada faulu he fa amate zalua balete fabali ita baba umasi luala. Luar biasa dama ina batali fus. He so alua ina haba baba samati. Na te fakau samati, na mate samati. Imani badana lete fabali ita baba umasi luala. Bahkan da eni gambar-gambar, da eni sawah, baba umasi lo walangi ada maina batali fusa yung masih baka Yesu Kristo magkeat i ada sebagai keda na alua wa makapade baboy man tari walangi na alua wa afek baba winade
babai mana tagai ama kaita siseki ke lobalani. So sebuah ilustrasi ama ina batali fusa. So sama satu tukang tahu sama tahu filobalani. Ya ia ada rumah ite kebotolasa ihugi singalala babina ite angko lumala bafasa baba maba tahunya rumah simalida irege no so angko langganan istilahnya. Nah kalau mulia mama tukang tahu dah bersama tahu filobalani dah ba ilong mangata fatua le mofani ke manomua le fatua le lu itahunya ilong mangata tu ibadang filobalani dan laku tahunya masih mau dah simani mana dah manu taat saya samusa inatu mitele ko otolazade no me ahele kahenia megeno au ya tu bakanya tahu megeno au ite kiko lua legila mai bafas legila te angko megeno bafas le soboli tahu sino te kiko sino adu megeno muka ko imani ina mani ba ahele saya kai buat demi au ite kiko tahu gugido saya oya kekekekenia oya kekekekenia no ifulia sama no megeno sambil muka kekek no megeno lo aga tan obi lamani khenya ira si fala si ongkhenya aga saki balu mui mama batang ma khade imani lamani khenya isa motoni tege muda ya motoni tege muda no abai kecelakaan ba ahori mati si soa motoana miho muda ibu sida dunia imane teha kasaki kumeke wa aheri kai buat ya ifuli bigi manena no kekekekeno ya ifuli man bulu kededuku soya bulu kededuku ternyata si soki kumeke wa aheri kai buat re ena bui maido ba angko da le ana megeno tohari suinia imane ba masuk tahu imane susa tahu balu hadi sai sisuri no abai bauri adut mai mane ni hadi pada usu masido mukuna si bai tahu are obebe bai early faith megeno tahu ni ha megeno ira ama ira ina batali fusa mi agu ada khania ba be nai fuli bosi de dunia imane Yesu ya no kekedo megeno le aboto ba dedeku wa fama kausai wa ade soko hite dede lo malangi sabelesa ama ina batali fusa itaria itasimane tukang tahu ade na alua kada mama kau baga lo simu kekerita agar lo sifatahi tetapi fahari tamahade data faiki bahwa banga bala sama baba widade soko hite dede lo malangi khana na tabasa baka mga buwas dola walu dola walu adre imane banota ila bazama masio lo balangi ba oi basisaki manelu walu hada ia fefu ba kha sino kauni ni hono gei badana jadi tabi bade deda dunia hadia salu baba widana hefa makau fa afakhu folohi bahasa bala sisaki walu ni hanaga lo balangi basi mana ke tafakai bani tanah pada dehena ada beru bati mai mana muka ke itan arwah kena mama kau te mai mana fatah ita te mai mana fakai ita kalau malam imane kena di tanah pada de malhuadre korrivo dua fazal fangabwa sifelebi fama kau da ada sa sila agaga sila abelebel baya soga kedala ke bise puasa itu irege fahana imane bada fama kau da hafa tua sebagulida balu ni agaga balu abala iba basona sa bangasiba batega hada natafahela ia bala khami ni khamoda bala khami ni henaka lo bala ni khada agu fai iba baba makal bale ada maina batali fusta ada nia hena lo baba makau le ifabali ita baba masi keresoada ada bui favorita kalau balami bui muka ita ta fai ki soko ita de dosa berseri
soaya bale agara ba makawadai bale abele ba so ba asibai he lomala ni tana bada de khada ta tunga gelida corrido dua fazarefa ngakwasi filemit baso samusa bata tunga gelida ai fada fama kauda rasa sila arara sila abele baya so de khada la kami sebuah sila itu irege fahna ta tunga gelida tiga ya fama kauda rasa sila arara sila abele baya so de khada la kami sebuah sila itu irege fahna yaitu lo italo balangi pada kemalinya ada mengadalika sawa greswa ya lo balangi ma basila agasi banyu mami kenusti dan umali lo balangi wa baba ogima ya aga sama tikhu adre ewa no ono lo balangi da aga mi hasino atule telefona lo balangi mi ori famous soaya baba bekoli to bagwidano adre basa bale fon bikat aga ba makau baisa no fahad aga wa fefu ma makau adre le tola ifabali da aga baba umasi lo balangi ada tologa enang ahoma ne de mahau baba ne fa makau adre ena le fagai da aga khosoya ena matau atau mana ba ogima ade bangawala men pa makau si falu khada aga tanefena lo balangi irege maila waso ba iwada de lo balangi ni hana geu khema baba ngasibai si fefu si falu khada aga ada fawo daga fefu sino mamodongo tahu malima ade bali Yesu Kristo no mangadaga ya